Chamgei tupchosyekchuk en Yahshua en nabas neuni asome keng'alalen ng'olyot agenge nekiyayak yekikikochin Israel ng'atutik en tulwetab Sinai. Ingesoman en kitabutab Komong'u kurgetab 19 kekose Israel kochomoksei sikotuiyo ak Kamuktaindet. Ki arawetab somok yoton, arawanoton kobutyin kasarta nebo Pentecost en biik chebwote igorwek. Ko kikimwochi Israel en yoniton en mut kelenji kotokasit kutinyun ak korib koyomisenyun oigu biik chukiman en bororiosiek en biik tugul. Ak keleyo kora oigu bororietab bisik. Engesoman en sogol komwoe kora kele kikimwoi Musa kelenji mutwan biik sikokas icheket ang'ololun ak oyanin agoi. En 16 komi ng'olyot nemwoe kole kingoit anyun betut nebo somok kikile Israel kochobok en betusiek 2, betut nebo somok anyun en subui ko ne nekiyayak en tulwetab Sinai. Kimiten tulosiek ak olyelosiek ako king'et boldet netui konam tulwetab Sinai ako kikikas pcheetab iriaget nekichie kot ako kiorokeso Israelik. En 19 kora komwoe ng'olyot neu noton kole king'et sautitab iriaget koet kot kingakoit anyun barak ko kitwek Musa akowolchi Kamuktaindet. Ko kingotesetai Kamuktaindet kong'olole ko kiorokeso Israelik. En kurgetab 18 ko kitestai pcheet olyelosiek ak tulosiek mising ako kitestai kora pcheetab iriaget ako kitelelso Israel en elelo. Konamge ak niton chekitupche akostai ng'alalen tuguchuton kele kikiyomoito ano tuguchuton ako tos ngwany mi ng'olyot nekikimwowech kele sikibwat kotokotin mising. Kainenyun ko Kirui Andrew, ameng'unen Soko en Narok South. Ingesoman en sirutik chekitupche kotogu kele tuguk chechang chekaking'at Israel ko ki urwetab tuguk chemiach chekibwone. Ko ingesoman en kitabutab Ebranic kurgetab 8 koitetab 5 kotogu kele kakimwochi Musa kelenji rib iyai kou yon kiborun en tulwet amun tuguk chekiyoe Musa komwoe en Kingereza kole copy and shadow. Copy ako copy ko kou yon ng'ololen photocopy ako urwetab tuguk chebo kipsengwet. Sisoman yoniton Ebranic 8 koitetab 5 ak keker kora sirutichu miten ng'wony koaroru kotok kele chang tuguk kikimwochi Musa koyai cheki urwetab tuguk chebwone, alak ko kikobwa ako alak kotesetai kowendi kosuldo. Ko konamge ak kabwataniton kakikas akobo tulosiek, olyelosiek, boldet nekitinam tulwetab Sinai ak pcheetab iriaget. Ngwany wendi tuguchon kotokyingei ano? Ki koyonik chebo Yahshua ngwany ko kikimwowech kele sikibwat tuguchuton. Ngekere kikikochin Israel kobo mepit nebo lekibanganda Kamuktaindet akobo sorunetab ng'wony. Mepit noton ko biik chechang kosose, biik chekikokuyo kekuren igorwek en Bible nombo Kalenjin. Atebetab Lawi 23 ko kikimwochi Israel akobo betusiek chenyolu kibwat. Ko ingekere no ko kimwoe Kamuktaindet Musa kolenji mwoi lagokab Israel ilenji chu ko igorwek chebo Kamuktaindet chekiking'at omwaite en betusiekwak aking'at kele koik kayumosikab gei cheitobonotin ak inyokemwoe akobo betutab Sabato. Ko ngeba en 24 komwoe akobo kabwatet neu niton. Mwoe kole mwochi lagokab Israel ilenji en arawet nebo 7 en betut netai nebo arawet koigu kamung'et en okwek ak kole igu kamung'et nebo ne? Nebo kabwatetab kutetab iriokok ak kole tuyet neitabanat. Kabwatet nebo kutetab iriokok ngwany teptano en ng'alechuton.
En kitabutab Joel kurgetab oeng koitetab 15 kenyoru ng'oliot kora neu noton kole okuter yaket tension otilil biik okur tuyet neitabanat. Ko en tugul chekitupche komi kit nekiborwech sirutik kotok kele en ng'oliotab Kamuktaindet ko yon moche Kamuktaindet kokur biik kobwonji inendet kou yon kakiker komoche kotuiyo ak biik sikokon ng'atutik ko kikikutir yaket akoyaak tuguchon kiker. Kakikese kora en kitabusiek chechang chebo sirutik kotok kele Kamuktaindet manyone buch kowokee. Kamuktaindet ko yon moche kotuiyo ak biik ko kiking'at kobit tuguchoniton. Asome any chekitupche keker kou en arorutiet nelel tos kabwataniton kakiyat Israel akobo kabwatetab kutetab Iriakok ko tos kikosulda? Tupchosiek alak kolelen kiiboru amdaetab logoiwek. Unoton kinyoru ng'oliot neu noton. Lakini tos kasuldaenyin ko kikoyayak? Ngesoman en kitabutab Korintoek netai kurget 15 koitetab 52 kenyoru ng'oliot neu ni. Mwoe kole en yematyan en komiswetab konda en Iriaket nebo let amun tun Iriaket ak kong'etyo chekikobek komekonune ak kewalech. Kaking'alalen Iriakana kotogu kele tun en ng'etyet nongen ale biik tugul chekikobek en Yashua kokonye echek kora yekimi ng'wonuni kesoptosi ko yekibe ng'wony ko tun kikeni ng'etyet. Ko kakimwa kele lazima tun kekut Iriaket sikobit kilokwech borwek chebo kipsengwet. Ketebengei yon kele kikoyayak ng'alechuton tomo. Ngesoman kora en barwetab Thessaloniket netai kurgetab 4 kinamen 13 koyon king'ololchin Paulo tupchosiek komatkorokso akobo biik chekikoruiyo. Ko en 16 sisoman kora yoniton kong'olole kole amun tun chorugei Mesia en kipsengwet en bekunet neo sautit neo nebo malaikayat neo akolany en Iriaket nebo Kamuktaindet kole akong'etyo chekibek en Mesia korok. Ikose ile bendote ak Iriaket sikobit ng'etyet koyoche kondo Iriaket. Kamwa kora yekakesoman Korintoek netai kurget 15 koitetab 52 kokamwa kole sikilokyi biik borwek chebo kipsengwet ko lazima kekas kochei Iriaket. Kotok kele tuguchon ko chon makistome chekitupche kotomo kosulda. Asome kora keker en Mathayo 24 koitetab 30 kenyoru ng'oliot neu niton mwoe kole ngesoman en barak kong'ololen akobo tuguk chetuyosek sikonyone Yashua. Miten kora nyolilwok chetakobwone ak keker anyun akobo weritab sikonyone en kipsengwet. Ko kamwa kora en bolik. Kakikas kora yukakikonu en ng'atutik kikochi Israel ko kaking'alalen bolik chuton. Akole sosomaenge akoyokto malaikaisiekyik en cheet neo nebo ne? Nebo Iriaket akoyum lewenikyik kong'eten lukwek 4 chebo ng'wony. Kwakikas akobo kotok kele komi cheetab Iriaket kotogu kele tomo koyaak yoniton chekitupche. En ng'ong'utyet kurgat 1 koitetab 7 kemwoe kora kole oker nyone koboto bolik otun kere inendet konda agetugul okot chekitor inendet akoteyo bororiosiek chebo tugul chebo ng'wony. Ngesoman kora ng'ong'utyet yoniton 8 tugul kekose akobo malaikaisiek 7 chokile kikikochi Iriakok 7 sikobit kokut. Ko ng'alechuton kotomo koyaak. Ngesoman kolelen kotogu kele tun kokute malaikaisiek chuton Iriakok mwawet lo kole malaikaisiek chon 7 kokitinye Iriakok 7 kokichobok icheket sikokut. Ako kikut netai kekose tuguk chekiyaak cheyosek. Ko tuguchuton ngesoman kotogu kele tomo koyaak kobaten yosek ko chechopchingei nyonunetab Yashua Mesia. Ko akoi yoche kitupche kotogu kele mi tuga kiking'at Israel en Musa sikoyai Israel sikoik urwetab tuguk chemiach chelyonen
chebwone kabwataniton netai nekakiker en konetishoni ko nebo kabwatetab kutetab eriokok ak ngetupchosiek chechang ko ngemwa ikorwek kokere ko tuguk chekikobata lakini ngwany koboten nekeni kekut eriaket ilen kikobata iboru sirutik kotok kele tomo kobata ko en tugul chekitupche kotogu kele bo komonut en yekikuye logoiwek chuton sikobit keyai kabwatetab tuguchuton yewendi kosuldo en echek. Elekisirta sirindetab kitabutab Ebranic kurgetab 10:25 kokisir kouni mwoe kole amakiutien kit nemakiutien kotogu kele kit nekomi tam kemwoini biik kele ibwat betutab Sabato iribe Sabat kotogu kele kimiten na kolany makiutien la makibokoktoi ketuitosi echeken en echeken kou en bitetab biik alak ko siketuitosi any kole sikitechinigei kou yekikere kele riku betut. Ngwony kecheken sirindetab kitabutab Ebranic ko kiyome kong'ololchi Ebranic kole mekikoito tiseiwek amu kikonyo tiseiwot noton koyach Mesia. Lakini keker ng'olyondoni any kokolany lakini makiutien tuyosiek ko tuyosiek chekituitosi kunu masikikoite tiseiwek kobaten sikitechinengei. Biik chechang chekitindoi ikorwek komuche komwoi tiseiwek kolyonian ko naat kele kikonyo tiseiwot noton koyachwa anan mwa kele tuyosiek chu ketuitosi sikibwat kou yekiking'at ng'atutiet age tugul kou yekikiko akitechinigei kosir kou yekikere koriku betut. Koyoche kitupche kongoi missing sikoberuro Kamuktaindet yekitesetai kekine logoiwek chemiach.